The following program is proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Anguvusele mbukeli ngiphinze ngwamukele elihlelweni sive siyathuthuka uyakuvusela nokwazi iphumelele wakadlamini umlangeni umphane Nkosi wakibo bamfa benkosi bakavelizizweni khona eMangayane. Mbukeli namhla elihlelweni sitakulethela kwetfulwa ngaloku semthethweni kwemadibhi lamabili khona enkundleni yaseNkudzeni. Emadibhi mbukeli lethulwa ngaloku semthethweni ngiyo indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini ahambisana kanye nabo baka RDF emalunga eParlamente kanye nayo inkundla Council yaseNkudzeni. Ngekwakhiwa kembukeli lamadibhi omabili abita imali lebalelwa ku 668,000 emalangeni ngiyo imali kembukeli leyaphuma kiso sikhwama saka RDF. Asingene kembukeli elihlelweni ngethembe ukuthi utalifokotela kakhulu. Sukuma nje nekuthi bongela kakhulu ngasami kulabadzala kangaka kuba la bengidipha khona bengidipha kakhulu khashane emacala tinkomo emasimini tindvonga lebetakhiwe takhwene tingendansi ngasi noma sikubeka lokho sisive sesigodi sakithi sakamamba awu sikubeka kulabadzala basivela kungiko namhlanje inkosi yami sengithi noma ngabe nje ngiyakhona noma umntwana salukati sisiyakhona kwesikolweni. Sibonga kakhulu esiveni sakithi kubambisana nebuhle bendzawo yakithi leso ngathi akusiyo ngalesimo lesikuwo ngibonga kakhulu bonkosi. Lilunga leParlamente lenkundla yaseNkudzeni umhlonishwa Charles Ndlovu ubonga kakhulu lona ligalelo lalesikhwama saka RDF uthi nembala sidla umhlanganiso velonke. Ukhuta lona Lwandle emakhosini akuleli ngenhlakanipho yawo ngekuthi asisungule kude sive sawo silwe nebuphuya emakhaya. Lama projects aka RDF afike naseNkudzeni sifike sisive saseNkudzeni singabi corrupt lokuthi bese kulahleka imali nje sekuthiwa nakutawuta kutobuka lama projects kukhanzakale ukuthi kude naku labe kufanele kwakhiwe leDP khona kodwa imali yahamba. Siyabonga ukuthi nali lidibhi likhona sitawusitakala nekunika isiqiniseko nje ukuthi siwatifakile izicelo letinengi le ka RDF lokuthi sive saseNkudzeni sisitakale site tikolwa site tibhedlela sifuna kukhonga imigwaqo nemanda kafiki kuyo yonke indzawo lafuna ukuthi afike khona silethemba nje ticelo tethu titawuphumelela. Siyabonga kakhulu nekuphila futhi sisebenze ngesikhathi sankwe kuyinto lenhle lenkulu ubona uhulumende ahamba afika kubantu. Siyabonga kakhulu bomama. Indvuna yetinkhundla jikelele seyibeka yona inkhulumo yayo lebalekile kulombuthano yadvumisela labafuyi labadibhisa kuleli dibhi lasemhlophe ngekuthi batfole kusekeleka kulesikhwama ngekubambisana nalo litiko letekulima. Unxusa labafuyi ekutheni bayidibhise lemfuyo yabo kude kugwemeke kubhedvuka kwetifo kuyo fana naso lesemlomo wemasondvo lathi umlangeni siyingodi kakhulu. Kwekucala nje kutoni bongela nekutonivusela kunangumsebenti lethe imbobo emhlaba nganasikhwama sa RDF yanibambisa kuwo sitonivumsela bomamba lokuthi nibe nenhlanhla nani ukuthi nikhone kusukuma ngoba umsebenzi wa RDF uzoconza kahle lo ukuthi ufuna kusuke kulabantu basukume labantu bawuhlangabede futhi lo msebenzi nabangasukumela abantu kude umsebenzi ongaba khona lo njengalo. Sizasinibongele bomamba lo ukuthi nine la ni-connect imali lengetulu kwa 300,000 futhi bengi 310,000 emalangeni lekuyimali lento lomsebenzi waleli dibhi. Siyathumisa kakhulu ukuthi nje nani nizuzile kulesikhwama. Bonke inkundla lebekhona intolo nalekho ngalamuhla lokuthi bakwende kube siqiniseko ukuthi niyalithwala leli dibhi into khona ukuthi nidibhe dudane tikhone ukuthi tiphile timfuyo tenu ikakhulu ngoba tinkhomo noma ngetonke nje nibadla letifuywako tingiyona nsile yamaswati ngilona mnotho wamaswati lapho khona nawo nenkhomo
usuke ungahlupheki bantu baye bakhala ngekuhlupheka wonke lamalanga kodwa nje naso benenhlanhla waba nenkomo le ngenhlanhla futhi inkomo idurile kuyinaka noma kudurile kodwa idla tshani inkomo ayifani nekuthi ihlale endlini ukuthi awuphuka konke iyakhona kuphuma yoticoshela wakho umthwalo nje kube ngokuthi iyajova kube ukuthi iyabuya ekhaya siyanivumisela bekunele ukuthi tawuphila nebadladeni la ikhona ukuthi tivikeleke tifeni kulamalanga kunesifo semlomo nemasondo siyacela ukuthi icaphelani timpahla ningalandzi timpahla letibuya lapho sekunalesifo khona ngoba titawubuya tithelelele nebadladeni la lesifo semlomo nemasondo sathi kahle ukuthi mase sifikile sifo leso sibese sibanga ukuthi ningasakhona ukuthengisa imfuyo yenu bese sekuyangena kuhlupheka so uhlupheka unayo lempahla yakho ilakhaya kodwa ngeke uyithengisele umuntu siyacela ukuthi niliphathe kahle njengoba senishiya nalo nje niliphathe kahle nibambisene nalo tiko la-agriculture lisebenzisana nalo ukuthi bathi ngaphandle abasitakale ngoba letiko tinkundla linikwe umthwalo wokuthi lisebenze nawo onke lamatiko na-agriculture usebenza nathi akusimadibhi esiwakhile ngaphandle evenda kangwane njengalokhu nje sibuya kulelinye lidibhi koluvulanyelo khona la engudzeni sakulelinye futhi onke akhiwe ngu-RDF akhiwe ngembu emhlaba ngalesikhwama liyasukumisela sona sithi-ke bekunene iphatheni kahle lemsebenzi niqhubeke nikhuthale nicabanga namabhizinisi bomake bantu abakhubatekile babomake bantu labasha sukumani bekunene nifake icelo ku-RDF asiphinde sisho ukuthi bomamba seninenhlanhla nyayo lokuthi yona imbubo emhlaba ithi bayakhala emaswati ngalesikhwama athi akasiboni kahle wasinika umthwalo wekunene ukuthi asiyobuka ukuthi yini lesingayenda ukuthi lamaswati kunciphe lokukhala sihlolile ke lokuthi akhala ngane emaswati kwekunye lesikhanzile ukuthi akhala ngako emaswati sikhanze emaswati ukuthi akhala ngokuthi lesikhwama kusalichi lokuthi naso ucelile ukuthola okucelile lapho khona itolo bekuba iminyaka lemibili emithathu kulokunye lemine solo ugadzile lo wacela Lesikhwama saka-RDF sesibe lusitolo lukhulu lapha eveni. Indvuna yelitiko letinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini uthi akukafaneli ukuthi uma kufakwe sicelo kuso kuphele isikhathi lesingetulu kwetinyanga letisithupha lathi lokho kuyinchubomgomo yaso. Kodwa la mhla sasimemetele sisho bomamba lo ukuthi la mhla nawucela nje ku-RDF wafana nje enkundleni isicelo sakho impela ukwazi usukadlala alelitiko kwelikedamu nathi phakathi inyanga letisithupha ungakafiki kuwe lokucelile losho ukuthi ke le turnaround time yenta ukuthi onke amaswati vele akhuthale lokuthi asonzele lesikhwama nani sanikhuthathele ukuthi sonzelani bomamba nitawuzuza kunasikhwama sengonyama lesihle kangaka lapho khona imvumo emhlaba ithi emaswati asiwanike imali singawaniki isikwelede le mali le ayibuyele emuva uyaphiwa nje le mali kwakho nje ube na 10% hulumende ejena nalo 90%. 10% ke akusiyo imali kuphela ungaba imali ungaba ngemandla ungaba ngemandla nemali kusho ukuthi nje bomamba sukumani nikhuthale nisumisa imisebenzi yemabhizinisi siyayikhuthaza kakhulu yebo nalena leminye yetakhiwo asisho sayingentiwa nayo ingcenyalo yalesikhwama kodwa nje kakhulu sithi sukumani bomamba nibuke imisebenzi leningayenda lengafaka zuka kuze kuthi kati akhweshe etiko ngalawo magama bomamba sitonivusela nje lokukhulu nekubusana lo msebenzi ukuthi nisaniqhubeka nokusebenzisa kunibongela lokuthi imbubo emhlaba ivele yanitsanza la kamamba kokucala ethi tena umgqogqo wesiphofaneni uye alavumisa le esiphambanweni nekuya insoko esitolo kunene awuvele usenyeto lomgwaqo so vele uhulumende wembube usukumile bekunene kulamalanga nje noma kunini utawuqala umsebenzi usuku elifundo yetulo senzana amathuba bomamba lo msebenzi usebenzise nani nizuze ngawo kwekucala fakani ningakufaka imisebenzi ngako nje ngithi mina kumele benihlangene nathenga lawo maloli ngiyabekisa ngabe usebenza khona lapha nyalo ngabe asebenza khona la kini yalo akha imali lo mgwaqo lo yatakwa 3 years losho ukuthi akapheli lutho bomamba nalamhlanje sengahlangana nakhe enhlangano nihambe niyawucela enkundleni banithengele leyo loli leyo TLP leyo scavator leyo grader nihambe naniyawufaka lapha nakhe imali ngoba le mali emaswati lesiyiboleka silive ufuna ukuthi nizuze kuyo nini kude ukukhalela ngoba imali sinikiwe ngoyama esinikile imali yasinika sikhwama sekuthi sisebenze ngaso sukumani bomamba siyanikhuthata siyanibongela nje lo msebenzi uzawusumana amalanga umnyaka emithathu letako ndabe niphila ngcono niphindze futhi na uphela lo msebenzi nisale nemgwaqo lomuhle thela wayeka yomgwaqo ngilokuhle kakhulu lokho sibonga nje lona liphupho lengonyama
leli ukuthi lonke eliswati alibe ku first world. Uthi mangaqala ukunena khuluma nga first world bongathi akade ukhuluma ngani. Kodwa lamuhla siyadimangala masibuka sibale emsebenzi live leselizuzile ngabo ubuholi bengwenyama. Ithe mayila etshendlovu emalangeni laphelile emnyano ophelile wathiwe kunene ufuna kubuya la kungekudze wasina kabuya ufuna ukukhanza umgwaqo losuka kaHlatsi uye eSigwe wathi ufuna ukukhanza unelitiyela. So vele uhulumende bekunene osukumile usena busuku nemini kubuka ukuthi lo mgwaqo ufaka kanjani litiyela kuze simasinyane ube sovele nelitiyela. Lokusho ukuthi usivisa kaMamba vele ingwenyama yonke imisebenzi vele ibhekisela kaMamba. Indvuna Dlamini inxusa lesive lesingaphansi kwasengudzeni lengaphansi kwenkosi yakaMamba ekutheni sitihluphe ngekutfola kabanti ukuthi singahlomula kanjani kuso. Umlangeni uthi bangabokulibala kuvakashela inkhundla yabo kude batotfola imininingwane ngekuhlomula kuso. Siyacela ke ukuthi bekunene kuhlonipheni lokho lokuthi ingwenyama yemhlaba seyinithanzile. Niyiphathe kahle lemisebenzi efakaze lidiphi, fakaze nemigwaqo, nikhone ukuthi nithuthuke nihambeni yembili bomamba. Niphindze futhi imimoya lekhona eveni leseyivele emhlabeni lapho khona abantu base bafuna futhi kabeda kuthula kwelive. Kube ngine nihambe embili kwekhuta lokho ngoba nathi kahle imisebenzi engwenyama nemisebenzi yahulumende bekunene. Ngalawo magama bomamba so vele umsebenzi usukumile umaloyi ukuthi nisayine usebenzisa inkosi nibusise. Sibonga kakhulu ukuthi lo msebenzi uhambe usofike la. Lamhla sesitawukwati ukuthi asikho khona ehlathini. Sithi asikubonge lokho silife la kaMamba bombamba. Siyabonga Nkosi. Nkosi. Sesivile ke mbukeli ngalo lidibhi lasemhlophe nekuva ukuthi litabasita kangakanani bafuyi kulesikhathi samanje mbukeli sitakulethela kwethulwa ngalokusemthethweni kwelidibhi lasemphini lidibhi lelethulwa ngalokusemthethweni ngiyo indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini lelakhiwa ngemali lebalelwa ku 375,000 mbukeli leyo mali leyaphuma kiso sikhwama saka RDF. Ekufikeni kwayo indvuna yetinkhundla jikelele kaMhawu edibhini lasemphini nakhona beyikadze ihambisana nabo baka RDF inkhundla council kanye nabo bendlunkulu yakaMhawu lengaphansi kwa Shifu Mbane. Nakhona indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini yafika yalivula ngalokusemthethweni lelidibhi ngaphambi kwekuthi kubanjwe tinkhulumo letimfishane nabo bafuyi. Sihlalo welikomidi lalo umnumzane Jabulani Simelane uyasilandzisa ngenjabulo labanayo ngalo. Lidibhi leli seliqedze umnyaka lakhiwe. Njengoba salicela enkundleni cha baka micro befika basalakha sabakhona kuthile lesifaka emandla kuleli dibhi. Ngokusita bona baka macro labakhako. Sekuzeke kufike tikhulu tigodzi leti kuleli dibhi tine. Kule sasempini, sekukaMhawu, sekuselusitini, sekule apha ngesheya kaMamba. Sho ukuthi ke bonke badibha labo. Noma ngete ngathi ke inombolo etinkomo takho kodwa ke angisho nje ukuthi lisita batigodzi letine. Ngicabanga ukuthi ke kubonga nje kwethu bekunene ukuthi lamuhla sesivumelekile ukuthi sidibhe kulo njengoba selithathe lesilici lakhiwa. Ngakulokunye indvuna Dlamini inxusa yona inkhundla council ekutheni isebende ngekubambana njalo kude kufezeke emaphupho lenkhundla lenayo ngakuto tentfutfuko. Nangumsebenzi lenawucela ukuthi uhulumende wetinkhundla leti wetinkhundla linibambise kuwo nasukuma nafaka emandla enu nafaka 10% ukuthi wendeke lo msebenzi wathi wendeke lo msebenzi wasuyanyamalala uhulumende wahlala lici uhulumende sibangibikele ukuthi sekuphele umnyaka lo msebenzi waphela kwakhiwa kodwa sona ningakhona ukusebenzisa ngoba sona kumele ukuthi uhulumende abuye anike lo msebenzi nikhona ukusebenzisa sasicolise bonke osekuloko
akusiko lesikuthunywa ingwenyama lokho. Ingwenyama yemhlaba ithi asente abantu baphile ngcono bangahlupheki abantu akhona uhulumende. Kungako lamuhla bonkosi sesivele nje nyalo ngokuthunywa ngeyingwenyama yemhlaba sesivele nyalo lingapheli inyanga ezithupha ucelela uthu enkundleni usosovela ulitholile. Asibongele ke ilunga leParliament, sibongele bobuchopho kulesikhathi samanje lokuthi ingwenyama yemhlaba ivele isigalele isithume vele sikhomandele ukuthi asente isiqiniseke ukuthi lamaswati lokulakucelako akuthola ngankwe sonke nje lapha sibambe enkwe lamanibuka njengoba ubona nje sibonke babiyembabane la ungasucanga sona bafika ngalesikhathi nyalo emva ngamadina kunjani babuye emsebentini sibuya phasi la sibuya khona engutseni ngale ngaphasi la bese awuhlola khona imisebenzi lenjengale yemadiphi lapho khona uhulumende abambise khona sive ukuthi wakho emadiphi tinkomo tikhone ukuthi titawuthola kuphila tinakeke. Asenivumseleke nani bekunele ukuthi nanga umsebenzi sowukhona. Indvuna Dlamini inxusa labafuyi ukuthi balisebenzise kahle leli dibhi labo lathi Dlamini lisipho lesivela kuwo emakhosi akuleli. Uthi bafuyi babokucilikela ukuthi lemfuyo yabo idibhe kude kugwemeke kubhedvuka kwetifo ofana naso lesemlomo nemasondvo i-foot and mouth disease lesibhedvuke ngemandla kuleli. Siyacela sinophathe kahle lo msebenzi awusayusuku manje usebenza sivele sewuvulile ukuthi sowungasebenza bekunene umukelene ntandathu imbili nophathe kahle nesiciniseke ukuthi uphatheke kahle bekunene. Asisho ke bonkosi lo ukuthi lo msebenzi wase utholile nje utokhuthata ukuthi imfuyo yethu leli gugu lethu singemaswati siyiphatha kahle. Lapha nje sitawukhumbula kahle lokuthi sive semntwana enkosi sila lesinye futhi sive semntwana enkosi singale ngaphasi nezanene ensingizini le lokho kwenta ukuthi kube lula ukuthi kungasuka impahla ngala iye ngale endlunkulu noma isuke ngale ite ngala. Ngakulolunye luhlangothi indvuna Dlamini ibongela lesifundza saseshiselweni lokufaka ekhatsi nalomphakathi wasengutseni ekutheni kuthuthukiswe kwakhiwe kwemigwaqo ibhocwe ngelitiyela ikakhulu lona losuka kaHlathi lotoshaya engutseni uye eSigwe lathi umhlonishwa Dlamini lokhu sekundlondlobalisa temabhizinisi kulendzawo kanye nako kuvela kwemathuba emisebenzi. Bekunene sesilapha nje sesingeke sahlala singasho kunibongela neyokuthi yena imbubo emhlaba iphindze futhi yanibusisa nisive sala yathini dawuthola umsebenzi lapho khona uthe kunene akwakhona ngumgwaqo losuka kaHlathi uhambe uyoshona le eSigwe lo tawenda ukuthi nani kube lula kufika la siyasinivumseleke bekunene ukuthi live lenibukile sekungumsebenzi wenu wengumthwalo kini lokuthi nisayinibuke amathuba business ukuthi into seningayenda ngoba seninemgwaqo seninemali senisanda amathuba ukuthi niphumelele bekunene live lakhe nelive lemntwana enkosi nalo lishintshe kutonibongela nje bonkosi lo ukuthi kungekutse uhulumende utabe sevela asukumile kubuka lo ukuthi lokhu lakuthinye ingwenyama kuyenteka. Mina njengendvuna yetinkundla ke wami umsebenzi wena siqiniseke ukuthi konke la ihambe khona ingwenyama lemimangweni yafika yashima imisebenzi ufuna nesiqiniseke ukuthi lamatiko lafanele kutsendele umsebenzi leyo ayayenda ngoba litiko tinkundla vele inika umthwalo kuba coordinating ministry enza into service delivery losho ukuthi nje kunene masakavela sitabe nemgwaqo la bekunene nami ngabe ngihlule ngomsebenzi nangabe ungeke kwenteke lo msebenzi loyo bese ngithi nawo ngendvuna tinkundla ikhona ka public works indvuna cha indvuna public works vele nami siyasebenzisana ukuthi konke lokufiswe live kwenteke sithi ke bekunene sinibongele ngalomsebenzi siyethemba sinawo masofikile ndawo zuza nitfole imisebenzi nikhone kusebenta bonkosi niphile. Indzaba yekuthunjwa nekulahleka kwebantfwana bese batfolakala sebajabhalatiwe yindzaba leke yahlatimulisa umtimba kuleli. Indvuna Dlamini ikukhuta lokho ngemavi lagcinile. Inxusa abatali ukuthi babobhasobha abantfwana babo njalo kude tinswela boya nawo emathabela ngodi lathi aye athathe emathombo ngaso sikhathi selukhetfo lwemalunga eParliament. BoDlamini kulamalanga live lihlaselekile singayithe saqala sethuse abantu kakhulu kulahleka kwemuntu noma amunye kukhulu sisasisho bonkosi lo ukuthi ikhona imilayeto leseyivela bomabona kutse lolethe kuchumana lede maciniso
sithi asingaphaphuleki sive bekunene kodwa bakhona labahlekile bantwana uhulumende akalali amaphoyisa akalali bayafuna kodwa sekukhona bathole into yokudlala sibasuka nje bangene social media bathi hawu nangalapha sekuvele kulahle kumfana sibonga ke lokuthi bekunene uhulumende usukumile semviwe emhlandvunankulu akwekhuda samva phindandvunankulu likwekhuda seva imbubo emhlaba qolwayo enkonzweni isho ukuthi bekunene bantwana ababhasobe bantwana bangalahleki yavele yathi nayo kunene bonke labantwana ngomonakala lona avele amaphoyisa inomsebenzi wawo babanjwe ngoba live liyafuna kwathi liqiniso ngalendzaba ngoba kugcina sekupendwa live nalapho lingangeni khona sithi ke bekunena sinililele nekunikhutsata lokuthi bantwana bagcineni baphephile bantwana bayesikolweni indane esiqiniseko ukuthi bahamba baphephile bayesikolweni nababuya esikolweni nabothishela sibashumayele kanenge into yemfundo likhonile ukuthi likhiphe imemetelo ukuthi bothishela endzaweni lapho khona kubonakala khona ngathi kuyasolisa abamane babakhiphe kusakhanya abantwana bangene kukhanya esikolweni siyacela ke lokho sakubanjiswane bekunene bantwana nibakhuthate bahambe kanye kanye etikolweni kuze ukuthi bangavelana esigemegemelezi nangempela sonto futhi bantwana asibagcine emakhaya bangahambi bantwana bandalaleke nje etigangeni abahlale ndzawonye sibabone sibatale ukuthi baphephile bantwana bethu ngoba bangumliba wakusasa nangabe kulahleka labantwana laba kulahleka bominister bakusasa kulahleka abondvunankulu bakusasa kulahleka amalungu ephalamende akusasa bodokotela bakusasa tisontembuso takusasa bosomabhizinisi bakusasa losho ukuthi umntwana bekunene uligugu kumuntu lophilako uligugu eSwatini sonke ke sinemthwalo ukuthi bantwana bekunene asibabhasobe. Seyiphethe inkulumo yayo indvuna Dlamini kulombuthano yacela labafuyi basemphini ekutheni balisebenzise ngebunyoninco leli damu labo ukhutsata nesive velonke ekutheni sibovakashela tinkhundla taso kude sitotfola kabanti ukuthi singahlomula kanjani kuletikhwama tentuthuko fana naso lesaka RDF lathi kufanele kubambeke itinhlangano tekonga nekubolekisa kude kuxosheke kati etiko. Angigcine kusho ke bonke ukuthi kulesikhwama seRDF nasi sasukunyiswa ingwenyama ibone isidingo semaswati siyacela ukuthi ihlanganani nakhe inhlangano nitawucela kusitaka lesikhwama ikakhulu ngoba lesikhwama ungaqonda mangimupha umsebenzi webusiness nemsebenzi lemkhulu yoyitakhiwo yentiwa nemabhizinisi manihlanje nelishumi ketulu niyakhona kucela buhle bale mali engwenyama ke le ngilokuthi ayibiyele emuva na uthengelwe nje ihosen trailer njengaloku ninela khaya ningena banenhlanhla ikhona inhlangano lecela ihosen trailer yini ayafezwa yes ayafezwa yala nkundleni yasengudzeni yacela itruck ihosen trailer angempela nanyalo ngoba phela ingwenyama yemhlaba iphindze yasithuma lokuthi asisingabanika labantu esibanika kona bese siyohlola kusasa ukuthi ingabe kuyasebenza yini sithi ke bekunene ayafezwa sokhona la nibabonile malunga abo bayasebenza bayithole ihosen trailer angibathi bakhamalini ngenyanga ucophuta ngitshela bangisuka la lokuthi noma kendvuna ngenkundla MP bangitshela ukuthi bayalandzelela yini kodwa thina sibonga imbubo emhlaba lethi lesikhwama lesi asesinake mbamba ngoba ifuna kubona sishintsha into emaswati masehosi yemavikini laphelile inyanga liphelile wekunene usukumisele imoto etimfica lapho khona sitawuhamba siyohlola sasingekukunika leloli noma letinkomo lefeedlot nasihamba sibheka lesiflathela bayabuya abantu abamla ngemuva sebanaka kwekuhamba bayohlola ukuthi vele lo lokucelile wenda kona yini kuyenteka yini sikhathe inhlangano letifako siphelile ngoba uhulumende le mali utakunika aphindze ayilandzelele aza kubona ukuthi ucinile mbambanyalo ebhizinisini so wenda business mbamba bese ke emva kwaloko soyabona ukuthi ufanele ukuthi awu ngabe sokubukela bucala but nyalo nje wanikwa imali vele uhlolekile ngoba sitayisonzelela bekunene sithi ke bekunene sonzelani nicele imisendi eminingi kakhulu kuphele phuya nganazi khoma sengwenyama lesisukumisile liyasukumisa wonke umuntu enteligalelo kulesikhwama bothi mawucela kuphela iminyaka lemibili lemithathu ungakuthola okucelile kodwa lamuhla ngebuhlabani bayimbubo emhlaba seyisisitile ukuthi sikwende kube lula ukuthi le mali uyithole lula nyalo nje wakucela RDF wasifaka nje enkundleni isicelo sakho akapheli 6 wetinyanga ingafiki lo lokucelile bufakazi baloko nami lekithi enkwene sengingafakaza sicelile ngaDisemba sacela yasigulumba neloli nawo konke kwekusebenza ngalesihlanu ophelile besawuthula kona sesikutholile so ungabuya ukuthi Disemba bekuphasa sicelo
nyalo ngaJune sesitfolile losho ukuthi-ke kude sizathu sekuthi bantu labasha bakhweshekile sikhwama ngoba siyabadwa ukuthi bafuna indlela ephangisayo abantu abasha sekuyaphangiswa-ke nyalo abantu abakhubatekile singabashiyi ngaphandle masithuthuka. Lobonga egameni lemphakathi wakamhawu umnumzane Daniela Nzinisa naye lobonga uyagangatha kakhulu kuwo emakhosi ngalo lusito lekuhlangabeta labafuyi ngalesakhiwo saleli tipi. Lotho silakha noma nyalo sesifikile emaphethelweni alo lakhiwa laze lafika ekupheleni kwalo. Sesiyabonga babe ukuthi usikhulule usivulele lona. Siyabonga Nkosi Dlamini. Nkosi. Asiliphethe lapho ke mbukeli ihlelo sive siyathuthuka njengoba besikulethele kwethulwa ngalokusemthethweni kwemadibi lamabili enkundleni yaseNgudzeni. Emadibi ke mbukeli lethulwa ngalokusemthethweni ngiyo indvuna yetinkhundla jikelele umhlonishwa Sikhumbuzo Dlamini ahambisana kanye nabo baka RDF emalunga eParliament kanye nayo inkundla Council yaseNgudzeni. Ngethembe ke mbukeli ukuthi lihlelo ulithokotele kakhulu namuhla bowubukela sive siyathuthuka kuso sibuko seMaswati eSwatini TV. Uyakuvalelisa ke nokwazi iphumelele wakaDlamini umphane Nkosi wakibo bamva benkosi bakavelezizweni khona emankayane uthi usale kahle. The program you've been watching was proudly brought to you by Micro Projects, a unit under the Ministry of Economic Planning and Development, in conjunction with the Ministry of Tinkhundla and Administration. Vakashela tindlebe mangibona le Maswati liyaphuphuka siyatibona tinkhundla siyatibona netibhedlela